Хәерле иртә, хөрмәтле тамашачылар. Доброе утро. Эфирда Башкортостан дәүләт телерадиокомпаниясының иртәнге информацион-музыкаль программаһы. Һеҙҙең менән өр-яңы осрашыуыбыҙға сикһеҙ шатбыҙ. Яңы туған көнөгөҙ хәйерле үтһен, хөрмәтле дуҫтар. Сәләм программаһында ғәҙәттәгесә яңылыҡтарға ла, һеҙ яратҡан йырҙарға ла урын етерлек буласаҡ. Телевизор экрандары янына рәхим итегеҙ. Итак, сегодня 11 июля, четверг, и как всегда в это время в эфире информационно-музыкальная программа «Сәләм». Ғәҙәттәгесә тәүге мәғлүмәт һауа торышы тураһында. Уҙған төндә республикала яуым-төшөм булманы. Һауа температураһы иртәнге 6-ла 7 градустан алып 18 градусҡа тиклем йылы ине. Өфөлә әле 13 градустан алып 15 градусҡа тиклем йылы. Атмосфера баҫымы 754 мм, дымлылыҡ 88%. Көндөҙ республикала һәм Өфөлә һауаның аяҙлы болотло, яуым-төшөмһөҙ булыуы көтөлә. Ел төньяҡ көнбайыштан секундына 3-8 метр тиҙлектә. Һауа температураһы республикала 25-30, төньяҡ көнсығыш райондарҙа 19-24, Өфөлә 26-28 градус йылы буласаҡ. Прошедшей ночью по республике отмечалась погода без осадков. Температура воздуха 6 часов утра была от 7 до 18 градусов тепла. В Уфе сейчас от 13 до 15 градусов. Атмосферное давление 754 мм, влажность 88%. Сегодня днем по республике в Уфе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по республике 25-30, в северо-восточных районах 19-24, в Уфе 26-28 градусов тепла. В Давлеканово открылся дом литераторов. Она пишет о любви. Будьте знакомы, поэтесса Зинаида Норкина. Уфимский аквапарк на радость и детям, и взрослым. Время гигантомании прошло. Рассказ о давлекановских асфальтовых заводах и хороших темпах строительства дорог. 45 лет мгновений. Выпускники 1951 года Башгосмедуниверситета снова вместе. А дети сегодня посмотрят мультфильм «Рикки-Тикки-Тави».
Яңы гына телевизор тоқандырыусыларға хәйерле иртә. Сәлам программаһы тура эфирда эшен дәвам итә. Безнең программаның анонс өлешендә вәгъдә ителгән видео сюжетларны һез һуңгарак карарһығыз, ә хәзергә яңлыктар. Һайлаударда бирелгән тавыштар исәпләнде. Уның һөҙөмтәләре буенча Борис Ельцин 4 елга Рәсәй президенты итеп игълан ителде. Үзәк һайлау комиссияһы йомғаҡтары түбәндәгесә: һайлаударда катнашыусыларҙың 53,8% Борис Ельцинға, 40,3% Геннадий Зюгановҡа тауыш биргән. 3,6 миллион һайлаусылар икеһенә лә ҡаршы булған. Икенсе турҙа 74,4 миллион кеше, йәғни һайлаусыларҙың 68,8% ҡатнашты. Был беренсе турҙа 16 июндә тауыш биреүселәр иҫәбе менән сағыштырғанда 1%-ҡа кәмерәк. Белорет районында Күбәләк ырыуының йыйыны булып үтте. Быға тиклем ырыуҙаштар Әбйәлил, Учалы райондарында үҙҙәренең оло табынын йыйып, боронғо башҡорт йолаларын, уйын-көлкө, ауыҙ-тел ижадын, сәсәндәр әйтешен, милли көрәште үҙ эсенә алған байрамдарҙы үткәргәйне. Белорет районы Абҙаҡ ауылында ла Әбйәлил, Учалы, Белорет районының Күбәләк ырыу вәкилдәре ҙур байрам тамашаһы әҙерләне. Ауылдың иң ихтирамлы оло йәштәге ағайҙары һәм апайҙарына, һуғыш һәм хеҙмәт ветерандарына ҡотлап бүләктәр тапшырылды. Табында хужабикәләрҙең аш-һыу, бишбармаҡ оҫталығына маһирлығы тикшерелде. Үҙешмәкәр сәнғәт коллективтары йәмле концерт программаһы менән сығыш яһаны. Оҙаҡламай Нефтекамала балалар телестудияһы эшләй башлаясаҡ. Бындай студияны төҙөргә Октава үҫмерҙәр клубтары берекмәһе тәҡдим иткәйне. Тапшырыуҙар өҫтөндә балалар эшләйәсәк. Уларҙың эштәре урындағы Арт ТВ телестудияһы эфиры аша тамашасыларға еткереләсәк. Ҡала хакимиәте был матур хыялды тормошҡа ашырырға ярҙам итәсәк. Һеҙ ҡыҫҡаса яңылыҡтар менән таныштығыҙ. Так, продолжаем нашу программу. В результате прошедших в России выборов президента России есть вероятность снижения курса доллара к рублю. Такое мнение высказали эксперты Банка России. Это будет обратная реакция на недавние события, когда накануне второго тура риск нестабильной ситуации стимулировал увеличение спроса на иностранную валюту. По мнению экспертов, итоги выборов в России могут привести также к возобновлению тенденции девальвации валют стран СНГ и в первую очередь украинского карбованца и белорусского рубля, незначительный рост которых наблюдался накануне выборов. Курултай Башкир-Калининского района города Уфы обратился к президенту республики Муртазе Рахимову и премьер-министру Риму Бакиеву с просьбой помочь акционерному обществу «Башкирский художественный промысл Агидель». Если не будут приняты меры, башкирские художественные промыслы прекратят существование уже в этом году, говорится в обращении. Причина в отнесении Агидели к предприятиям легкой промышленности, в то время как оно является частью башкирской культуры и нуждается в поддержке государства. Курултай Башкир-Калининского района предлагает принять закон о народных художественных промыслах, снизить кредитные ставки для Агидели и выделить дотации. Поголовье волков в Челябинской области увеличилось до опасных пределов, и охотники считают необходимым начать борьбу с этим хищником. С просьбой к администрации Челябинской области выделить для борьбы с ними 150 миллионов рублей обратился Союз охотников. Как отмечают специалисты, за последние 5 лет поголовье этого хищника возросло здесь более чем 3 раза и представляет теперь определенную опасность. Появились даже случаи нападения на людей. Довольно часто жертвами серых разбойников становятся лоси, косули и домашние животные. В одном из районов выявлен волк, зараженный бешенством. В нашей республике так острый вопрос об увеличении количества волков пока не стоит, но, к сожалению, проблема заражения бешенством от этого не становится меньше. Как нам сообщили специалисты республиканской санэпидстанции, в этом году наблюдается беспрецедентный рост поголовья лис и собак, в том числе и зараженных бешенством. Точную цифру пока назвать трудно, но специалисты однозначно утверждают, случаев заражения бешенством в этом году на порядок больше, чем в прошлом. В частности, в Бирском, Зианчуринском, Кугарчинском и Куюргазинском районах эта цифра больше прошлогодней в 2 раза. Мы продолжаем нашу программу. Die Nachtigall singt.
Nur Ohr mit den Sauriers wird mit Birke hin. Nach Hause. Won't you take me to a party in a rubber duck style? Won't you take me to a party, move your body and smile? We say Rastaman vibration, we are lost in a the groove. Another Rastaman vibration, we are making your move. Jabba dabba doing a the Rastaman girl. Enough jabba dabba doing a the Rastaman world. Anna jabba dabba doing a the Rastaman son. Anna shabba dabba doing the harder they come. Ja, ich pfeife auf jede Platte. Wie heißt du sie denn, hä? 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 Wurtwupprm, 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 wurtwupprm. Oh Carolina, taking Babylon by boss. Oh Carolina, we can dance the Exodus. Another Rasta revolution on a sunshiny day. A Rasta revolution come to Montego Bay. So. Jabba jabba doing a the Rastaman world, and a jabba jabba doing a the Rastaman world. Jabba jabba doing a the Rastaman world, and a jabba jabba doing a the Rastaman world. Bump it up, bump it up, rubber duck style, and a bump it up, bump it, move your body and smile. Bump it up, bump it up, bump it up, bump it up. Is mijn toch iets? Is mijn toch iets? Ein Schweinsbrunn geht's, gell? Ein Schweinsbrunn geht's, gell? Ришат гадәттә кешенең һаулыгы йән һәм тән һаулыгының берлегеннән гыйбарәт. Минеңсә, бүген безнең программаның тәүге өлешендә йәнгә лә, тәнгә лә алык җитәрлек булды дип уйлыйм. Мөгаен менә шундай күнекмәләрдән һуң безнең тамашачыларның күпселек өлеше инде уянып өлгергәндер. Кескәй дусларыбызны ла уятырга вакыт түгел. Да, на самом деле пора вставать любителям мультфильма. Не всем, наверное, удается провести свой отдых или воскресные дни вне столицы, вне города. Но для таких есть прекрасная возможность посетить Уфимский аквапарк. А что это такое, увидим после мультфильма.
Я не позволю ему жить в доме. Не надо. Не мешай их дружбе. Что случилось? О, большое несчастье. Наш сыночек вывалился ночью из гнезда, и Наг проглотил его. Это очень печально. Но я тут недавно. Я не здешний. Кто такой Наг? Ты спрашиваешь, кто такой Наг? Смотри и дрожи, потому что Наг — это я. Ты думаешь, если у тебя узор на шлеме, так ты имеешь право глотать птенцов? Давай, малыш, поговорим. Ведь ты обедаешь по своему вкусу. Так почему бы мне не закусить птенцом? Оглянись назад! Кусай ее, белозубый! Ура! Ура! Ты мне еще попадешься. Настало время вспомнить все, чему учил меня отец. Молодец, Рикки! Ты храбро сражался. Я только ее укусил. Рики-тики-тик. Рики-тики. А, ты где пропадал весь день? Рики-тики-тик. Что с ним? Набегался сзади, не устал? Нет. Его что-то беспокоит. Кто тут? Это я, Чучундра. Ай, не губи меня, Рики-тики. Кто сражается со змеями, станет ли возиться с какой-то мускусной крысой? Ах, я такая несчастная. У меня не хватает смелости даже выбежать на середину комнаты. И кто знает, не убьет ли Наг по ошибке меня. Он подумает, что я — это ты. Нашла чего бояться. Наг в саду, а ты там не бываешь. А что ты знаешь о Наге? Я не знаю. Но Чуа говорила мне, что Наг, он, понимаешь, он всюду. Ну, разве ты не слышишь, Риги? Жалишь большого человека и возвращайся. Вместе прикончим мангуста. Но будет ли нам польза, если мы убьем людей? Еще бы вспомни, когда дом стоял пустой, разве тут водились мангусты? А наши дети, когда они вылупятся из яиц, им будет нужен покой. Об этом я и не подумал. Если я нападу сейчас, услышит Нагайна. Вдвоем они одолеют меня. Чудесно! Нагайна, утром большой человек придет сюда умываться. Я подожду его здесь, в холодке, до рассвета.
Ты слышишь? Нагаина не ответила. Она ушла. Смотри, Жуния, это наш мангуст. Бедняжка. Он спас от смерти всех нас. В последнее время все стремятся провести свои отпуска за границей, в городе Сочи, на курортах Крыма, при этом как бы не замечая окружающей рядом их природы, тратя на это время и большие деньги. Недалеко от города Уфы, 4 километров от села Михайловка, в Уфимском районе, на живописном берегу одного из водохранилищ, открылся аквапарк, парк отдыха и развлечений на воде. Эта форма отдыха в Башкортостане впервые была предоставлена уфимцам в начале июня этого года. Директор аквапарка Вадим Леонидович Зайцев сумел организовать и построить водяную феерию отдыха для детей и взрослых, хотя окончательное строительство еще не закончено. Мы стремимся сделать здесь разные новинки, разные аттракционы, разные горки. Эта горка, по ней бежит постоянно вода. Детям очень нравится кататься, купаться, отдыхать. Родителям тоже самое нравится. Детский вход у нас бесплатно. Взрослый вход, входной билет мы сделали 3000. В этот входной билет входит, кроме солнца, воздуха и воды, раздевалки, туалеты, баня. Издревле на Руси считалось символом здоровья. Хворь выгоняли из бани. Любое хорошее начинание всегда делалось в бане или заканчивалось в бане. То есть мы рассчитываем, что здесь со временем, может быть, будет не только музей аттракционов, но и музей бань. То есть здесь будем делать и бани по-черному, те, которые у нас в разных районах Башкирии есть, чтобы люди, которые приезжали, могли сравнить и финскую, и турецкую, ну и нашу башкирскую баню. Одна из самых главных проблем у нас дорога. Сюда, если грязь, если дождливая погода, проезд затруднен. Но мы, наверное, рассчитываем так, что сначала нужно сделать место, куда нужно строить дорогу, а потом, наверное, построим дорогу. Мы не хотим вывозить деньги, наши деньги, заработанные деньги за границу, кормить ихних обслуживающих туристов. Лучше пускай приедут сюда, заплатят доллары за наши прелести, а на эти доллары мы сможем здесь построить прекрасные места отдыха, где наши дети будут отдыхать, но, наверное, не хуже, чем в Майами или на Ямайке.
Йәй сәяхәттәр һәм онотылмаслык осрашыуҙар осоры. Башҡортостан Яҙыусылар союзы вәкилдәре лә ошо шишәмбе Дәүләкән яҡтарында онотолмаҫлык сәфәрҙә булып ҡайтты. Иртәнге сәғәттәрҙә ҡаланың Үҙәк мәҙәниәт һарайында Дим әҙәби ижад берекмәһе теркәлде. Ә һуңынан Өфө ҡунаҡтары һәм хужалар Дәүләкәндә әҙәбиәтселәр йорто асыу тантанаһына шаһит булды. Был бик үҙенсәлекле йорт булмаҡсы. Уның бер яҡ өлөшөндә тыуған яҡтарына әйләнеп ҡайтҡан башҡорт яҙыусыһы Әхйәр Хәкимов менән уның тормош юлдашы Лидия апай йәшәйәсәк. Әхйәр Хәсәновичтың хыялы был йортта Дәүләкән яҙыусылары, төбәктең тарихы һәм мәҙәниәте тураһында бай материал туплау. Әҙәбиәтсе йортон асыу тантанаһында райондың администрация башлығы Марат Мөмин улы Латыпов, Башҡортостан Яҙыусылар союзы идараһы рәйесе Рауил Бикбаев, шағир Ҡаҙим Аралбаев һәм йорт хужаһы Әхйәр Хәкимов сығыш яһаны. Ҡыҙыл таҫманы киҫкәндән һуң ҡунаҡтар төркөмө йортҡа табан йүнәлде. Башҡалар йорт менән танышҡан арала шағир Рауил Бикбаев ҡунаҡтар китабында тәүге яҙма ҡалдырып та өлгөрҙө. Һис һүҙһеҙ, изге эштәр башҡарған, һәйбәт башланғысҡа юл һалған Дәүләкәндәр. Был йәһәттән тантанала ҡатнашыусыларҙың фекерҙәре бер ине. Марат Мөминович, бөгөн тәүгеләрҙән булып һеҙҙең ҡалағыҙҙа әҙәбиәтселәр йорто асылды. Бына һеҙҙең ҡала һәм район администрацияһының ошолай әҙәбиәткә, мәҙәниәтебеҙгә булған иғтибарын нимә менән аңлатырһығыҙ икән? Беренсенән Дәүләкәндән яҙыусылар күп. Күренекле яҙыусылар. Мин бына беренсеһен генә әйтеп үтәр инем. Өҙөбөҙҙөң яҡташыбыҙ Әхйәр Хәкимов бына бөгөн ул Мәскәүҙән Дәүләкәнгә ҡайтты. Шулай уҡ Татарстанда әле йәшәй Дәүләкәннән әйткән күренекле яҙыусы Әмирхан ағай Еники. Шунан күп яҙыусылар беҙҙең Дәүләкәндә булған педучилищелә уҡанылар. Бына аларҙың ҡайһы берләре бөгөн бында ҡатнашалар бөгөнгө тантанала. Шуның өсөн Дәүләкәндә алар йыш булалар ине. Халыҡ менән осрашалар. Бөгөн дә менә бик ҙур осрашыуҙар. Кискене менә район мәҙәниәт йортонда шундай ҙур осрашыу буласаҡ. Былар бөтәһе лә халыҡҡа аларҙың тәьсире бар тип уйлайым. Шуның өсөн алар әҙәбиәтте яраталар. Дәүләкәндә сыҡҡан менә шул яҙыусыларҙың яҙған әҫәрләре турында, аларҙың тарихы турында ҡайҙалыр менә шул материалда йыйғы кәрәк. Шуның өсөн бер осрашыу ваҡытында әлеке үҙебеҙҙең Башҡортостан Яҙыусылар союзының рәйесе Денис Буляков килгән һабанты ваҡытында менә шундай башҡа уй килеп, Дәүләкән етәкселәре, шулай халҡы бына хупланы һәм менә Дәүләкәндең ҡалаһының прям ортаһында ҙур бер яҡтан ҙур, икенсе яҡтан әйтер инем. Бәләкәй генә бик күркәм, матур яҙыусылар йорто барлыҡҡа килде. Ошонда әҙәбиәт тирәһендәге йәштәрҙе, яҙыусыларҙы, яҙышып йөрөүселәрҙе йыйып, шунда төрлө һөйләшеүҙәр, консультациялар үткәрбеҙ дигән шундай бер фекеребеҙ бар. Әлбиттә, был хәҙерге заманда бының кеүек йортто төҙөп, һалып биреү ул еңел эш түгел. Әгәр дә бында үҙебеҙҙең президентыбыҙ Муртаза Ғөбәйҙулла улы Рәхимов ярҙам итмәһә, хөкүмәтебеҙ ярҙам итмәһә, шул эште Дәүләкәндең етәкселәре Марат Мөминович Латыпов, уның тирәһендә эшләгәндәр, уның беренсе ярҙамсыһы, урынбаҫары Рәис Ҡанзафарович Фатҡетдинов, шулар күтәреп алмаһа, был эште еңеп сығып булмаҫ ине. Беҙҙең Башҡортостанда бының кеүек йортлар әле быға тиклем юҡ ине. Ул беренсе